Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Kashat nyam bay ding klam kadi gawe ni kashat nyam kababana nam dari lum jantia wala pendap di kun kenyam tri hakikat tu kan itli giraj kisnong karai cermang kum gawe ni giraj kabala yo bha yo benta pan sedang ni kong ya kashat nyam bay ding klam kala sedang ya ni gele nyam ha ka arp sau tri uya yang arjar arpulai da ka ba ulang do kong wasan cermang ringkat gawe kisakri nyam karat kila sedang pendap ya ka benta jong gele nyam hadu bandapoi kesingi khadu kata hak arpun ru tadi uya yang arjar arpulai kirukom kele nyam ne kenya aingu kibala pendap de syakri nyam karat hak bai de bagsat nyam bedeng klam harai cermang kilong hathan balai tho langdo kenya ran kau ka hat krong ka kam charo balai ka chu tandai bat kwi kwi how news na me ka nyam shat nyam bedeng klam ki khun karat cermang ha ai na lawan sakhilang do lakamen rombui Local MLA Komu Kongsan udoloi ke ilaka juwai upuraman kunjin kilangdo kiwasan nakiwe giraj bat kiwahe wasan kanyam tri nakisnong giraj baper kirot kirong boro kibalawan ra ban penpu penpieng yak shat kiden khandai teli hapadeng gejingkan ut kisur ke bom kaburi bat ka shat beding klam ka basong shit bat ka ba ipu ipieng da ka jinge shim pentalang ki khun samla kan the hagariam ka bej babun rukom
Jangan lupa video ini.